ассалому алайкум тамошобинони азиз, ток-шоуи печтоби замонро оғоз менамоем. меҳмонони азиз ҳамаи шуморо ба студияи телевизиони Симои Мустақили Якум хушомадед мегӯям. имрӯз мо дар бораи мушкилот ва муваффақияти соҳаи маориф суҳбат мекунем ва мавзӯи имрӯзаи мо планшет ба ҷои китоб. оё планшет китобҳои электронӣ китоби қоғазиро дар мактабҳои миёна иваз карда метавонад? ин мавзӯи асосии суҳбати имрӯзаи мо мешавад ва инак меҳмонони азиз, алҳол қабл аз ҳама ман таваҷҷӯҳи шуморо ба экран равона мекунам. як навор аз бойгонии соли 2010 аз телевизиони SM1 пешкаши шумо мегардад. марҳамат. волидон аз мушкилии саду либоси мактабии фарзандон навакак озод шуда буданд ки мушкилии дигар онҳоро андармон кард. омӯзгорон ба фарзандонашон гуфтанд ки китоби мувофиқи барномаи таълимӣ ёфта биёянд, зеро мактабҳо наметавонанд пурра хонандагонро бо адабиётҳои дарсӣ таъмин кунанд ва ин вазифа ба дӯши волидон мемонад. маҷбур хондан дар кор бачаҳо. духтарам дуюм мехонад ва тоҷик мехонад, инаш юрис мехонад. будагиша метиҳад, одамо мегирад ве набудагиша мехарад. ман дута китоб хиридам алосози як ташмон сона китоб соф мешавам. имрӯз бозори китоб ва лавозимоти мактабӣ тасфон аст. аз нархҳои баланд волидон шикоят мекунанд, аммо чора надоранд. масалан, як китоби забони англисӣ ки дар русия чоп шудааст то 50 сомонӣ арзиш дорад. фурӯшандагон мегӯянд ки ба онҳо низ китобҳо ҳамин гуна қимат дастрас мешаванд. вазорати маориф китобро чоп мекунад, дар вақташ ба шӯъбаҳои маориф дастрас намешавад. ба шӯъбаҳои маориф дастрас нашуда баъзе китобҳо аллакай ба бозор мебарояд. он падару модаро баъзе китобҳои харида метиҳанд. харида додан баъд вазорати маориф сонава шӯъбаи маориф бо мегӯяд ки ҳамин хонандаҳо ҳамин китоб бигиритон. вай мегӯяд ман китоб харидагимам. ҳамин ҷиҳат баъз як душвориҳо якдигар нофаҳмӣ ба миён омада истодааст. ҳам мумкин ин ҳалли худро меёбад. ман як чиз ҳайронмам ки ҳамин хел китоб як адад ки чоп шудагӣ чӣ хел бозор мебарад. бештари коршиносон ин ҳолатро бизнеси китоб унвон мекунанд, аммо дар шароити кунунӣ ки дар соҳаи маориф ислоҳот рафта истодаасту шароити иқтисодии мардум чандон беҳтар нест, чунин ранг гирифтани масъала муаммоеро мемонад. ҳамисо сеташа хардам мондагиш адига мактабо гифтаги мактаб ягонта мактаб китоба мактаб не китоб кам мактабанд, ҳама бачаҳо намерасад. англиси 48 сом мехардам. бархе аз омӯзгорони таҷрибадор мегӯянд ки сабаби норасоӣ ва ё камбудии китобҳои дарсӣ номувофиқ будани барномаи таълимӣ ба адабиётҳо аст. ин ҳолат ҳам омӯзгорон ва ҳам хонандагонро ҳайрон кардааст. сабаби дигари ин тез иваз шуда истодани китобҳои дарсӣ мебошад ки бозори китобро барои харидорон танг мекунад. лекин дар ҳар ду ҳолат китобфурӯш манфиат мебинеду мушкилии хонандаву волидони ӯ боқӣ мемонад. асосан мушкилот дар мактабҳои таълимашон бо забони русия аст ва мактабҳои як қисмат бо забони ӯзбекӣ, чунки мактабҳои ӯзбекӣ ҳам аз ҷониби вазорати маорифи ҷумҳурии Тоҷикистон тақрибан як 35% бо китобҳои дарсӣ таъмин гардиданд. ва он китобҳое ки бо чӣ хеле ки дар инҷо маълума қайд намуданд бо воситаи сафоратхонаи Федератсияи Русия таъмин карда мешаванд. он китобҳо ба тариқи тӯҳфа ё ин ки кӯмак ба мактабҳои мо ирсол карда мешаванд ва он китобҳо бо барномаҳои мо ба пуррагӣ яъне ки 100% мувофиқат карда наметавонанд. ҳамин сол китобҳои дарсиро шумо чӣ хел дастрас кардед? ҳамаашро аз мактаб гирифтам, лекин ҳама китобҳо ҳаст, лекин танҳо вай ҳамин ки бо барномаи таълими мутобиқ намеояд. ҳамаи он адабиётҳое ки ба мо лозим аст, ба мо устозонамон яъне дар дарс мефаҳмонанд, боз мо аз кадом адабиёте ки тавонем дастрас мекунем, мехонем, худмо меёбем. ба мактаби мо китобҳо аз Федератсияи Русия дастрас карда мешаванд. аз синфи 5-6 сар карда то синфи 11 дар мактаби мо китоби забони англисӣ намерасад, балки тамоман нест ва баъзе хонандагон онҳоро дастрас карда метавонанд, баъзеашон наметавонанд ва барои ҳамин барои омӯзгорон бисёр ин мушкилоти калонро пеш меоварад. ва баъд боз ман гуфтанӣ ҳастам ки ҳоло ҳам дар мактаби мо масалан таълимот ки ба забони русӣ аст, аз китобҳое истифода мебаранд ки дар давраҳои шӯравӣ онҳо аз чоп баромада буданд. масалан китоби математика аз синфи 5-6 онҳо ҳамин хел дар ҳолати вазнин қарор доранд, лекин муаллимон маҷбур ҳастанд ки онҳоро ширеш карда ҳар сол боз бо аз ҳамон китобҳо истифода барем. ман фикри худро оид ба мувофиқоварӣ
کتاب‌های درسی از فنی تکنولوژی انفورماسیونی با برنامه گفتم می‌خواستم گفت در سر آن است که همه آن کتاب‌هایی که از طرف وزارت معارف پیشنهاد کرده شدند قریب که گفتم ممکن است با برنامه موافقت نمی‌کنند برای آنکه مثال آورده می‌توانم کتابی که برای صنفی 8 تیار کرده شده است از اون خوانندگان صنفی 7 و 8 استفاده برده می‌توانند اون کتابی که برای صنفی 10 تیار کرده شده است آن را خوانندگان صنفی 9 قسمان می‌خوانند در موافق برنامه برای صنفی 8 برنامه‌ای که تیار کرده شده است تنها 4 ساعت 5 ساعت اول از روی کتاب درسی موضوعهای باقی مانده باشد به واسطه از کتاب صنفی 10 گرفته شده است بنابراین خواننده مشکلی میکشد و هنگام دسترس نمودن کتاب حیران میشد که کدام کتاب رو باید کند مشکلی که امروز ما مطرح کرده استادیم این پرابلم نو نیست و همیشگی وقتی از این حالات یادآور میشویم جواب یک است خب این مشکلات دوره گذشته است یا اینکه مرحله تطبیق اصلاحات است تا کدام اندازه همین جواب‌ها قناعت بخش هستند به اندیشه شما نکنون از تهیه همین برنامه 12 سال گذشت امروز وضعیت چه خیلی است هنوز هم نرسیدن کتاب‌ها در مکتب‌های میانه کتاب‌های فنی جای دارد که اندیشه خود را میگوید مرحمت در مکتب ما کتاب‌های درسی میرسند من خودم در گیمنازی یک به نام رحیم جلیل درس میدهم از زبان روسی در وقتی درس برای هم طلبگان گیمنازی ما کتاب‌ها میرسند دست راستن همه آنها با کتاب در صنف میشینند یعنی یگان مشکلی جای ندارد نه در مکتب شما امروز مشکلات دسترسی به کتاب‌های درسی حل خود را یافته است و این مشکلی نیست نه نیست بسیار خوب سلامت باشید تشکر در مکتب‌هایی که تحصیلشان به زبان ازبکی است مثلا کتاب‌ها هست یا نیست میرسد یا نه نه در مؤسسه ما مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 16 ناحیه جبار رسولوف کتاب‌های که در صنف‌های تعلیمشان با زبان ازبکی است کتاب‌های درسی میرسند لیکن بعضی کتاب‌ها سال چاپش کهنه میباشند مثلا کتاب‌های زبان و ادبیات ازبک سال 2017 به چاپ رسیده است نشر شده است لیکن دیگر همه کتاب‌های درسی به صنف‌های ازبکی نه فقط صنف ازبکی بلکه تاجیکی هم همه کتاب‌ها میرسد کتاب‌های نارسایی کتاب در مؤسسه ما نیست قبل از تهیه همین برنامه ما با یک چند والدین هم صحبت شدیم یک نفر والدین گفت که برای فرزندش خواننده صنف ششم است کتاب زبان انگلیسی سال گذشته خواهرش تمام کرده است و کتاب را خواست برای دوم نفر فرزندش برای استفاده دهد یعنی نخرد کتاب را یا به اجاره نگیرد از مکتب او خواست همین کتاب زبان انگلیسی را دهد لیکن به وی گفتند که با برنامه تعلیمی موافقت نمی کند و سال گذشته کتاب انگلیسی دیگر بود امسال نشر نو چاپ نوش هست یعنی در یک سال عوض شدن کتاب زبان انگلیسی مادران نگران کرده است و دیگر مثال این نبودن کتاب یا نرسیدن کتاب از فن فیزیک برای خوانندگان صنف 8 در یکی از همین مکتب‌های شهر و واقعا برای نه همه خوانندگان همین کتاب از فن فیزیک دسترس نگردیده است و پدر و مادر مجبور شدند آن را از بازار از نقطه‌های کتاب فروشی دسترس کنند و اینجا بسیار یک وضعیت عجیب هم است وقتی که در کتابداران همین کتاب را به خوانندگان دسترس کرده نمیتوانند این در حالی که در بازار و در دیگر مغازه‌های کتاب فروشی عیناً همون کتاب به فروش گذاشته شده است اکنون مرحمت ادامه دهید میرسد یا نمیرسد در مکتب شما و کدام کتاب‌های فنی که ما میدونیم مکتب 18 مکتب تحصیلات میانه عمومی رقم 18 شهر خوجند قریب که گوییم 60-70% خوانندگان ما در صنف‌های روسی میخوانند حاضر از این نوار من همچون دیدم آنها گفتن که از روسیه به ما کتاب‌ها همچون تحفه دسترس میشه و هنوز هم همین کار است همین کار نیست در مکتب ما کتاب‌های همین از روسیه به ما دسترس میشدگی نیست در خوانندگان همین سال من در صنف 11 که درس میدهم صنف روسی زبان روسی از آنها کتاب رو درخواست نمودم و از آنها پرسیدم که این نرخ کتاب چند پول می ایستد آنها گفتن که یک تا کتاب 80 سومان می ایستد آنچنانی که حاضر در اینجا ما دیدیم که گفتن که از روسیه همچون تحفه به ما دسترس می شود من میخواستم که همین تحفه هایی که دسترس می شود همون به کتابخانه‌های مکتب سپرده شوند و
ба бозор нараванд хонандагон бемалол аз ҳамонҷо гиранд аку оилаҳое ҳастанд ки он китобро 80 сомонӣ харида метавонанд ва он оилаҳое ҳастанд ки бачаҳошон хуб мехонанд онҳо ҳамин китобҳоро ба ин маблағ дастрас карда наметавонанд. ин кадом китоб? аз кадом фан? Тамоми китобҳои забони русӣ дар синфҳои русӣ дар мактаби мо нест. Ман ҳамина мехостам ки яъне аз нуқтаҳои марказҳое ки китобҳои дарсӣ мегиранд китобҳои марказҳои китобфурӯшӣ ва он бо барномаи таълимӣ мувофиқ омада истодааст? мувофиқ омада истодааст аммо дар китобхонаи мактаб нест. лекин дар китобхонаи мактаб нест. ҳозир ки ман ин наворо дида фаҳмидам ки он китобҳо ба мо аз русия ҳамчун тӯҳфа дастрас мешудааст. фаҳмо ташаккур, саломат бошед. яъне мушкилӣ ҳанӯз ҳам дар ҷойҳо дар баъзе ҳолат боқӣ монда истодааст. муаллимам акнун нигоҳ кунед ки 12 сол гузашт ва барои чӣ ҳамин муаммо яъне дастрасии пурра ба китобҳои дарсӣ дар мактабҳои миёна ҳанӯз ҳам ҳалли худро наёфта истодааст. ҳамчун мушкилот боқӣ монда истодааст дар баъзе ҳолат ба фикри шумо ё ин ки ин проблема буд ҳаст ва мемонад? марҳамат, андешаи шумо. раёси мурофилиёти суғд дастури супориш ва ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва ҳукумати мамлакатро дар мавриди дастгирии соҳаи маориф, тақвиятбахши дониши иловагии хонандагон, ҷалби хонандагон ба китобу китобхонӣ сармашқи фаъолият қарор дода ҷиҳати пешбурди таълиму тарбияи насли ояндасоз тадбирҳои муассиро роҳандозӣ менамояд. албатта чӣ хел ки аз гуфтаҳои омӯзгорон бармеояд дар муассисаҳои дар назди вазорати маориф ва илмии ҷумҳурии тоҷикистон аз ҳисоби мутахассисони соҳа аз ҳисоби кормандони вазорати маориф ва илмии ҷумҳурии тоҷикистон, академияи таҳсилот, омӯзгорони соҳибтаҷриба комиссия оид ба табу нашри китобҳои дарсӣ фаъолият дорад ки бо назардошти фикру мулоҳизаҳои онҳо оид ба табу нашри китобҳои дарсӣ қарорҳои дахлдор қабул мегарданд ва танҳо баъд аз қабул гардидан ва ба расмият даровардани ҳуҷҷатҳо тибқи қарори мушовирии вазорати маориф ва илмии ҷумҳурии тоҷикистон иҷозат дода мешавад ба нашри китобҳои дарсӣ. раёси маорифи вилоят бо намояндаи маркази таҳия нашр ва муомилоти дарсӣ назди вазорати маориф ва илмии ҷумҳурии тоҷикистон ҷиҳати таъмини хонандагони муассисаҳои таълимӣ бо китобҳои дарсӣ новобаста аз шакли ташкилии ҳуқуқӣ тадбирҳои судмандро роҳандозӣ менамояд. соли равон аз ҷониби вазорати маориф ва илмии ҷумҳурии тоҷикистон ба муассисаҳои таълимии вилоят 644455 нусха китобҳои дарсӣ ворид гардиданд. албатта эҳтиёҷот ҳаст. то ҳол эҳтиёҷот аз ҳисоби фарсуда гардидани китобҳои дарсӣ ба амал меояд. аз ҳисоби ин якчанд муаммо дорад. ин дар ин ҷо бояд қайд кардан зарур аст ки теъдоди хонандагон, зиёдшави аҳолӣ дар назар гирифта мешавад, рафтуомади хонандагон ба назар гирифта мешавад. барои соли 2023 666056 нусха китобҳои дарсӣ эҳтиёҷот мавҷуд мебошад ки албатта дар назди вазорати маориф ва илмии ҷумҳурии тоҷикистон гурӯҳи корӣ амал менамояд. онҳо тибқи нақшаи дурнамо таҳия намуда истода тибқи дархости пешниҳод гардидаи раёсати шӯъбаҳои маорифи шаҳру ноҳияҳои вилоят нақшаи махсус таҳризӣ намуда истода тибқи он давра ба давра эҳтиёҷоти китобҳои дарсӣ муассисаҳои таълимӣ давра ба давра бартараф гардида истодааст. дархост буд барои ҳамин китобҳои дарсӣ барои синфҳое ки таҳсилашон ба забони русӣ аст? чӣ хел ки ман қайд кардам дар назди вазорати маориф ва илмии ҷумҳурии тоҷикистон оид ба табу нашри китобҳои дарсӣ комиссияи махсусе фаъолият дорад ки аз ҳисоби тарҷумони мутахассисони соҳа давра ба давра бартараф гардидааст. ин муддати муайянеро талаб мекунад барои тарҷумаи китоб. барои ин албатта камтар муддате лозим аст ки аз ҳисоби тарҷумони китоб мутахассисони соҳа ин масъала бояд ки бартараф гардад солҳои наздик. раёсату шӯъбаҳои маорифи шаҳру ноҳияҳо ҳамасола ба вазорати маориф ва илмии ҷумҳурии тоҷикистон оиди эҳтиёҷоти китобҳои дарсӣ дар муассисаҳои таълимӣ новобаста аз шакли ташкилии ҳуқуқӣ дархост пешниҳод менамоянд. аз сабаби он ки китобдорони муассисаҳои таълимӣ иваз мегарданд,
китобдорони инчунин раёсти шӯъбаҳои маорифи васл шуда меистанд дар ҳамин ҷо муаммое ба вуҷуд меояд ки дархост ба вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон нодуруст пешниҳод мегардад. аз ин лиҳоз мо аз фурсати муносиб истифода бурда хоҳиш мекардем ки раёсати шӯъбаҳои маориф китобдорони муассисаҳои таълимӣ ба ин масъала ҷиддӣ муносибат намуда дархости худро ба сохторҳои марбута дуруст пешниҳод кунанд ва ин албатта ҳаллу фасли худро меёбад. биёед таваҷҷӯҳи шуморо боз ба экран равона мекунам. як навори дигар тамошо мекунем, сипас боз суҳбатро идома медиҳем. марҳамат. дар шаҳри хуҷанд соли таҳсили равон китобдорон ҳангоми тақсимоти китобҳои дарсӣ ба мушкилӣ рӯбарӯ шуданд, зеро имсол китобҳои дарсӣ нисбатан кам буд. масалан, норасоии китоби забони модарӣ барои хонандагони синфи 2 ба назар расид. ин китоб ба ҳар мактаб 85% тақсим гардиду халос. ин гуна норасоӣ дар китоби забони модарӣ барои хонандагони синфи 4 низ вуҷуд дошт. китобҳое вақте ки аз вазорати маориф ба шӯъбаи маорифи мо дастрас карда мешавад, ба ҳамаи мактабҳо аз рӯи яъне миқдори воридшуда дар асоси шумори хонандагон бо фоиз тақсим карда мешавад ва имсоли камбудие ки дар мактаби дар на танҳо мактаби мо, балки дар ҳама мактабҳо ҷойгир шудааст, ин забони модарӣ синфи 2 бениҳоят 85% тақсим намуданд ва забони модарӣ синфи 4 мебошад ки инам 80-90% ба мактаби мо тақсим шуд. ба ҳар як мактаб 80-90% тақсим намуданд ва боқимондаро хонандагон аз волидайни онҳо аз яъне ярмарка рафта мехаранд. бештари китобҳои дарсӣ ба хонандагон тақсим гардида соли нашрашон нав мебошад ва хонанда аз он истифода мекунад. китобҳои соли нашраш кӯҳнаро барои истифода намедиҳанд, зеро он ба барномаи таълимӣ ҷавобгӯ нест. аз рӯи нақшаи вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон ҳар китоби дарсӣ ба хонанда 3 сол хизмат мекунад ва маблағи иҷоравии онро волидон пардохт менамоянд. пас аз 3 сол китоб бояд дигарбора интишор гардад. чаро? бо китоби синфи яъне пештарааш ки дар инҷо оварда шудааст, он камтар фарқиятро дорад дар асоси чӣ гуфтам мумкин рақами машқҳо, мавзӯаш, мундариҷаш камтар как аз ҳамдигар фарқият мекунад. барои ҳамин мо аз кӯҳнаш истифода намебарем, мо аз наваш истифода мебарем. азам абдурахмонов сокини ноҳияи бобоҷон ғафуров аст. ӯ ҳамасола ҳангоми оғози таҳсил нисбатан серташвишу хароҷоташ бештар мешавад. маблағи иҷоравии китобҳои дарсии фарзандонаш хароҷоти нақшавӣ, аммо ҳамасола дигарбора интишор гардидани китоб бошад барояш маблағи ғайри чашмдошту сарбори изофагӣ аст. зеро 3 фарзанд дораду байнашон фарқият 3 солӣ мебошад. китобҳои дарсӣ низ ҳамин гунаанд. вай мегӯяд китоби фанни математика ки барои фарзанди аввалаш харида буд барои истифодаи фарзанди дуюмаш пас аз 3 сол лозим намешавад, чунки китоб аз истифода мемондааст. ин дар ҳолест ки мазмуну муҳтавояш қариб яхеле мебошад. ин ҳозир китобам ҳар сол бо гифтандакор нав ба нав бо арендаш қимат ҳар сол қимат шуда хато накунам. имрӯз дар мактабҳои ҳудуди вилоят китобхонаҳои электронӣ ташкил гардид. ин гуна китобхонаҳо дар якчанд мактабҳо ба назар мерасаду халос. мутахассисони раёсати маорифи вилояти Суғд аз шумораи дақиқи он маълумот пешниҳод накарданд. новобаста аз ин ба китобхонаи электронии мактаб барои хонандагони болаёқати шаҳри Хуҷанд рафтем. маълум гардид ки дар ин китобхонаи электронӣ 23 адад компютер мавҷуд аст. ин дар ҳолест ки хонандагони ин муассиса зиёда аз 1000 нафарро ташкил медиҳанд. дар баъзаи китобхонаи электронӣ мо зиёда аз 160 китобҳои дарсӣ, 180 китобҳои бадеӣ ва инчунин маълумот дар бораи шоирон, қаҳрамонон мавҷуд аст. ҳама рӯза хонандагон зиёда аз 100-120 хонанда аз китобҳои электронӣ мо истифода мебарад ва барои худ низ дар хона гирифта рафта метавонад дар воситаҳои барандагони иттилооти худ онро бурда дар хона истифода. китобҳои фаннӣ аз синфи 1 то синфи 11 ҳамаи китобҳои фаннӣ мавҷуд аст. фанни алгебра, адабиёт, химия, физика, технологияи иттилооти ва инчунин ҳамин намуд китобҳо мавҷуданд. кадом забонҳо кадӣ? ҳамаш забони тоҷикӣ кадӣ. китобҳои бадеӣ забони русию тоҷикӣ ва китобҳои дарсӣ бо забони тоҷикӣ мавҷуданд. инчунин якчанд китобҳои русӣ аз фанни алгебра, аз фанни химия, аз фанни биология низ дар баъзаи китобхонаи мо мавҷуданд.
дар компютерҳои китобхонаи электронӣ 160 адад китобҳои дарсӣ вуҷуд дорад. Аз ин китобҳо дар як рӯз беш аз 100 нафар хонанда истифода менамоянд. Ин гурӯҳи хонандагон асосан синфҳои болое мебошанд ва онҳо бе мушкилӣ аз компютер ва планшетҳо истифода карда метавонанд. ҳамаи намудҳои китобҳо дар инҷо мавҷуд аст. мо метавонем тариқи электронӣ онро хонда ва истифода берем. барои ман электронӣ беҳтар аст. чаро? барои он ки он дар телефонҳои мобилӣ ҳам истифода бурда мешавад ва ҳамроҳи худ гирифта мешавад. пурсиши сарироҳии мо нишон дод ки бештари хонандагони мактабҳо бо китобҳои дарсӣ таъмин мебошанд, зеро боқимондаи китобро ки мактаб таъмин накардааст аз марказҳои фурӯши китоб волидонашон харидорӣ кардаанд. даҳум синф мехонам, фарзанди калони, дуюм фарзандам синфи 4. ҳамаш расоги рости гап шумуриши намедонам. ҳамаш расоги ҳамаш расид. ман ин китобҳои ҳамаша дорам. агар муаллима намебуда мерасидми? агар китобҳои вайде чедон шо хондагӣ дарс кардагӣ ва ҳам мерасад. аз ҳама фан. мо мактаб мувофиқи маълумоти расмӣ дар шаҳри хуҷанд норасоии китоб асосан дар мактабҳои таҳсилоташон бо забони русӣ ба назар мерасад. мутахассисон саривақт барои бартараф намудани ин норасоӣ кӯшиш мекунанд. аммо соли таҳсили 2022-2023 ин норасоӣ ҳанӯз ҳамчун мушкилот боқӣ мемонад. саволи кушода ин аст: оё китобҳои электронӣ ҷойи китоби дарсиро гирифта метавонад? тамошобинони азиз, як лаҳзаи реклама, баъд дигар шабака пайваст нашавед, бо мо бимонед. ин токшоуи печтоби замон аст ва мавзӯи суҳбати имрӯзаи мо планшет ба ҷои китоб ё худ китобҳои электронӣ дар мактабҳои миёна китоби коғазиро иваз карда метавонад? дар берун асри 21 аст ва дар масалан Русияву дар Қазоқистон ва ҳатто дар ҳамин ҳамсоя кишвари мо Ӯзбекистон қисман аллакай дар мактабҳои хуб миёна хонандагон ба истифодаи планшет ё худ китобҳои электронӣ гузаштаанд ва ин ҳам воқеан ҳам мушкилоти дастрасӣ ба китобҳои дарсиро камтар мекунад ва яке аз роҳҳои ҳалли ҳамин мушкилоти нарасидани китобҳои дарсӣ дар мактабҳои миёна шуда метавонад. анакнун дар анҷоми хуб ҳамин навор инҷо як саволи кушода боқӣ монд ки воқеан ҳам имрӯз планшет ё худ ҳамин китобҳои электронӣ ҳамин мушкилоти нарасидани китобҳои дарсиро бартараф карда метавонад, яъне китоби электронӣ ба ҷои китоби коғазӣ шуда метавонад ё не? хуб марҳамат устодони азиз, ман бисёр мехостам андешаи шуморо фаҳмам. биёед аввал аз шумо гӯш мекунем, сипас таҳлили устодро мешунавем. ташаккури зиёд. ҳамин чихеле ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззими миллат, президенти кишвари азизамон муҳтарам ҷаноби оли Эмомалӣ Раҳмон қайд менамоянд дар ҳар як баромади худ, мо бояд ҳамеша ҳамқадими замон бошем. ва чихеле ки аз наворатон маълум гашт, савол додед ки ҳамин китобҳои электронӣ китобҳои коғазиро ҷошро гирифта метавонад ё не? албатта китобҳои электронӣ ҷои китобҳои коғазиро гирифта наметавонад, барои он ки китобҳои коғазӣ хонданаш як самт, китобҳои электронӣ хонданаш дигар самт. яъне ки ман чӣ гуфтани ҳастам, дар асри 21 чихеле ки техника ва технология пешрафта истодааст, мо бояд ҳамқадими замон бошем ва китобҳои электронӣ ман гуфтаниам ки мувофиқи барномаи давлатии амалии намуди технологияи иттилоотӣ коммуникатсионӣ дар муассисаҳои таҳсилоти умумии ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2018-2022 ки аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қабул карда шудааст. дар он ҷо гуфта шудааст ки мо бояд ҳама намуди омӯзишро тариқи электронӣ гузаронем, яъне ки ҳукумати электронӣ ташкил намоем, истифодабари коғазҳоро аз байн барем ва аз фурсати муносиб ман гуфтаниам ки дар 18 шаҳр ноҳияҳои вилояти Суғд марказҳои технологияи иттилоотӣ ва коммуникатсия фаъолият мебаранд, назди шӯъбаҳои маориф ба назди раёсати маориф ба дар ва онро гуфтаниам ки соли 2021 мо дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаумумии вилояти Суғд 27 адад китобхонаи электронӣ доштем. дар 27 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ 27 адад китобхонаи электронӣ.
خب امروز هم فعال است. ما یکی از مثال‌ها رو نمونه دیدیم که در همین نمونه رو من گفتم که از سال گذشته دیده امسال ما سیمفونی کتابخانه الکترونی رو با 187 187 کتابخانه الکترونی رسوندیم. 160 عدد ما بسیار کردیم. 160 عدد. من با این چی گفتم؟ ما پای در پای مرکزهای تکنولوژی اینفورماسیونی شهر نوئی ها همه نمودی کتاب ها رو به الکترونی گذرانده ایستادیم. یعنی همون چیزی رو من قید کردنی هستم که خوانندگان مؤسسات تحصیلاتی میانه عمومی بیشتر میخوان طریق کامپیوتر کتاب ها رو خوانند. خب اکنون نگاه کنید وقتی که در یک مکتب فرض کردیم 1000 نفر طلبه تحصیل میکنند و در اون مکتب همیشه یک صنف الکترونی هست و نمیدونم 20 یا 20 چند عدد کامپیوتر گذاشته شده است. اکنون تمام همون 1000 نفر رو فراگیر شده میتواند یا تنها صنف‌های بالایی از آن استفاده میکنند یا در یک هفته یک مرتبه مثلا و من باوری دارم که همه کتاب‌های فنی در مخزن همون کتابخانه هم شاید محفوظ هم نباشد. خب همین پروبلم ها رو واقعا خود شما هم درک کردگی هستید و اینجا طوری که معلم گفتن قدم به قدم ما پیش میرویم و چقدر مهلت لازم؟ قدم به قدم چیزی که شما قید کردید ما قدم به قدم پیشرفت ایستادیم. البته من چی رو قید کردم که ما در 3 مرحله 3 برنامه داشتیم. یعنی این کامپیوتر کنونی ساحه معارف 2011 2015 دویمش برنامه دولتی عملی تکنولوژی اطلاعاتی برای سالهای 2018 2020 و یک عدد تصدیق شده است سال 2022 تا سال 2042 یعنی این رقمی کنونی ساحه معارف و اونی که شما گفتید که در یک صنفخانه 22 عدد در یک کتابخانه الکترونی 22 عدد خواننده کامپیوتر هست و خلاص من گفتم که در سال 2010 2015 باید با یک عدد کامپیوتر 15 نفر خواننده راست بیاید با یک عدد کامپیوتر هنگام تعلیم. خب در سال 2018 2022 با 2 نفر خواننده یک عدد کامپیوتر راست میبیاید. برنامه دولتی عملی نمودین تکنولوژی اطلاعاتی کمونیکاسیونی برای سالهای 2018 2022 و در شما قید کردید که 22 عدد کامپیوتر دارد. مثلا 1000 نفر خواننده با پورگی دسترسی یافته میتونند استفاده کردنشان ممکن استفاده کردن ما همین چیز رو قید کردیم که در همون کتابخانه که هست کاغذی کتاب‌های کاغذی اگر گویم اگر در همون کتابخانه چند نفر رو جلب کرده میتونن برای خواندن. یک شماره معین یک شماره معین در کتابخانه الکترونی ما میتوانیم که زیادتر خوانندگان رو جلب نماییم. یعنی این چی گفتنی گپ ما نه تنها در همون کتابخانه باید خوانندگان رو جلب کنیم بلکه که همون کتاب‌های الکترونی رو به خواننده یعنی پدر و مادر رو دعوت کرده کتاب‌های همون الکترونی رو به پدر و مادران دسترس نموده فهموندن لازم است که پدر و مادر باید همون کتاب‌های الکترونیک مثلا چیزی که قید کردن کتاب‌ها نمیرسن همون کتاب‌های نمیرسیدگی در کتابخانه الکترونی وجود دارد. در اینجا گفته شده بود که در نوار در 27 عدد کتاب وجود دارد. عین زمان در کتابخانه الکترونی ما 3000 عدد کتاب وجود دارد از همه نمود فن‌ها از شاعران کتاب‌های بدیعی درسی ادبیات بدیعی هم هست همه نمود کتاب‌ها وجود دارد در کتابخانه الکترونی ما همین رو از فرصت استفاده با یک چیز رو قید می‌کردیم که پدر و مادران نیز همین ما میگفتیم که با مرکزهای تکنولوژی اینفورماسیونی که در شهر نویاشان وجود دارد فعالیت میبرند در آنجا برنامه‌سازانی بهترین کار و فعالیت میبرند. من میخواستم که با همونها یک علاقمندی زیچ پیدا نموده کتاب‌های الکترونی رو به فرزندانشون دسترس نمایند. این بسیار خوب و بهترین است که امروز ما واقعا هم پیشرفته ایستاده ایم. وقتی ما صنف‌های الکترونی میگوییم واقعا ما این یک واسطه تامینات خواننده معاصر با عیونیت‌های تکنیکی معاصر هم شده میتواند. این بسیار خوب است. اکنون برای باز هم آسان‌تر و قلای‌تر شدن همین کاری ما گفتیم که کتابی درسی نمیرسد و روحی حل مسئله رو شاید در همین تاسیس دادن کتابخانه الکترونی دیدیم. باز هم اگر آسان‌ترش رو نگاه کنیم ما میتونیم که همین برای خوانندگان خب از پلانشت برای استفاده بردن اجازه دهیم چون که کتابخانه الکترونی این در مکتب است یا در دیگر مرکزهایی که اینجا نامبر کردید اما کتاب کاغذی رو همراهش خانه برده میتوند و در خانه هم وی خب وظیفه خانگی یا دیگر مشق‌ها رو اجرا کردنش ممکن اما کتابخانه الکترونی رو به خانه برده نمیتوند معلوم که
аз планшете ки он ҷо китоби электрониро воқеан ҳам ҷойгир кардан мумкин ва барои ҳар як хонанда инфиродӣ планшети худаш аст ва дар хона чи дар мактаб аз вай истифода карда метавонад. ҳатто дар дигар кишварҳо аллакай имрӯз аз дафтари электронӣ истифода карда истоданд. хуб ба андешаи шахсии шумо имрӯз мо ба ана ҳамин муваффақият расидана мо мумкин аст ё ин ки кай? албатта мо ба ин муваффақият расида истодаем, пай дар пай расида истодаем. мо бо шарикони рушд ҳамкории зич пайдо кардем, бо ҳамкорӣ бо шарикони рушд мо мехоҳем ки чӣ хеле ки шумо гуфтед планшет не китоби электронӣ дастрас намоем. Планшет вай як диққати хонандаро ҷалб менамояд ба дигар чиз. Ба планшет бозӣ ҷойгир карда метавонад, ба планшет видео партофта метавонад барои тамошо кардан ва дар дарс. Лекин ба китоби электронӣ ки чӣ хеле ки мо мегӯем ва смартбук меноманд, танҳо китобро ҷой дода метавонем. Тамом. ва воқеан ҳам ҳамин маорифи электронӣ ё рақамӣ шуданаш мумкин рақамӣ шуданаш мумкин. Чӣ хеле ки ман шумо қайд кардам дар саршавии барнома, мо барномаи навро қабул кардем, яъне аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2022 ва соли 2042. Яъне ин пай дар пай рақамӣ намудани соҳаи маориф. дар ҳамон дар як қисмати он дар нақшаи чорабинияш гуфта шудааст ки бо маводҳои электронӣ, бо таҷҳизотҳои техникӣ, яъне ба он дохил мешаванд планшет, компютер, ноутбук, тахтаҳои электронӣ, ҳамин чизо ҳамаш ворид мешавад дар барномаи наве ки қабул карда шудааст. Дар онҷо дарҷ карда ин синфхонаҳои электронӣ ин ҳанӯз ҳам қадамҳои нахустини мо, қадамҳои аввал аст. бисёр хуб. Наклон нигоҳ кунед ҳаминҷо устод худи муаллим гуфтанд ки воқеан ҳам вақте хонанда аз планшет истифода мекунад шояд паҳлӯҳои манфӣ ҳам дорад. дар мисоли гуфтанд ки онҷо бозӣ шуданаш мумкин ё чизҳои дигар. Акнун ман бисёр мехостам шумо ҳамчун мутахассис ҳамин паҳлӯҳои мусбию манфии истифодабарии ҳамин планшет ё худ мана китобҳои электронӣ гуфта истодаем ба мо фаҳмонда диҳед. оё воқеан ҳам хонанда имрӯз ба пуррагӣ сирф ба мақсади ҳамин таълим истифода бурданаш мумкин аст ё не ҳамин планшетро масалан бе сим-кард ё бе пайвастшавӣ ба интернет ҳам истифода бурда метавонад ё не? аввалан ба фикри шахсии ман истифодабарии планшетро роҳ додан даркор нест, барои он ки вай метавонад симкарта ҷойгир кунад, метавонад гап занад бо ҳамчун телефони ҳамчун смартфонро истифода барад ва чӣ хеле ки қайд карда шуд бозиҳо насб кунад, дар интернет сайр кунад ва дигар. ва нуқтаи дигар аст тамоман дигар ки вақте ки гаджети худи ҳамон китоби электронӣ истифода мебарад, зеро ки вай экрани мувофиқ дорад барои хондани матнҳо ва имконияти захира намудани ҳаҷмҳои калони маълумоти матнӣ дорад. Як ман ҳамин рӯз дидам дар сомонаи сомон тиҷӣ эълонҳо ҷойгир мекунанд. як ҳамон худи китоби электронӣ ҷойгир шудааст, як чандамдаш, якташ атрофи 2000 сомон меистад, лекин хотираш 32 гигабайт. ин маънои онро дорад ки қариб то 40,000 мумкин китоб ки ҳаҷми ҳар як китоб то 200-300 саҳифа шуда метавонад онро захира кунад ва бемалол истифода барад. барои чӣ боз планшет ин як ҷиҳати манфӣ дорад ки вай ба чашм зарар мерасонад. худи сохти экрани ӯ аз ё LED мешавад ё TFT. вақте ки LCD экран мешавад вай иборат мешавад аз якчанд чароғакҳои майдае ки ба чашми инсон махсусан ба хонандагон зарари калон мерасонад. экрани не зарар надорад вай тамоман дигар технология истифода бурда мешавад. электронная чернила мегӯяд ё ин ки варақи электронӣ мегӯяд ва он тамоман ба чашми инсон зарар надорад. агар планшет экранҳои ҳимоявӣ дошта бошад чӣ? Не. чӣ гӯем худи сохти экрани планшет барои он нигаронида шудааст ки ӯ дар як сония то 60 маротиба 90 маротиба 120 маротиба аз нав мешавад худи экран. барои
коркарди ҳаҷми калони маълумот ин пешбинӣ шудааст. Китоби электронӣ бошад дар як сония 2 маротиба фақат аз нав шуда метавонад ва дар ҳолате ки шумо варақ намезанед ё ҳамун матн аллакай баромада истодааст ва дигар ҷунбиш ё ягон хел лағжиш лапиш ба амал намебиёрад ва ба чашми инсон безарар мебошад. устод дар мавриди ҳамин гузариш масалан хуб инҷо гуфтанд ки марҳила ба марҳила амалӣ мешавад. албатта хуб ин сарбории зиёдатӣ барои падару модар шуданаш мумкин не ё худи омӯзгорон то кадом андоза омода ҳастанд ки бо хонандагоне ки воқеан имрӯз бо як IT технология сару кор гирифта истодааст дар худи ҳамон мактаб дар вақти дарс сару кор гирифтанашон мумкин ба андешаи шахсии шумо шояд аз рӯи таҳлили худатон гап мезанед. ҳамо ман шумо мебинем ки имрӯз қадамҳои устувор дар ин самт гузошта истодаанд ба соҳаи маориф дар ҳам донишгоҳҳои ва ҷумҳурӣ ҳам дар мактабҳои миёна китобҳои электронӣ китобхонаҳои электронӣ мавҷуданд ва ҳаҷми зиёди китобҳо ба шакли электронӣ гузашта истодааст ва ин чизи дигар ки вақте ки дастрасӣ умуман дошта бошаду ҳамна барои хондан мутолиа кардан ба ягон хотираи мисол USB флешка мегӯянд ё дигар намуди хотира ё ба почтаи электронӣ гирифта метавонад ва дар хона ё дигар ҷо истифода бурда метавонад. ба фикри шахсӣ ман имрӯз қариб ки ҳама хонаҳо дорои компютеру планшету худи смарт телевизорҳо ҳастанд ки имрӯз ҳамн USB агар ки монанд аксарият худи телевизорҳо ҳамин хел функсия доранд ки формати ҳамна хонда метавонанд ва аз телевизор ҳам диданаш мумкин ҷоҳои дар кориша чоп карданаш мумкин ва на танҳо дар худи донишгоҳ ё дар мактаб бояд ва дастрасӣ дошта бошад метавонад дар хона ё ин ки хеле ки гуфтим худи гаджет дошта бошад ки китоби электронӣ бошад. фаҳмо ташаккур. ба андешаи шумо чӣ то кадом андоза имрӯз талабаҳои мо тайёр ё худ омӯзгорони мо омода ҳастанд ки бо ҳамин китобҳои электронӣ сару кор гирифта бошанд? аз тарафи марказҳои технологияи иттилоотӣ ва коммуникатсия назди раёсат ва шӯъбаҳои маорифи шаҳру ноҳияҳои вилоят курсҳои кӯтоҳмуддат оид ба истифодабари таҷҳизотҳои техникӣ муосир ташкил ва баргузор карда шуда истодаанд. яъне ки барои омӯзгорон барои китобдорон барои корхона ташкилотҳо мо омода кардагем ройгон дар марказҳои технологияи информатсионӣ ҳамин гуна дарсҳо ташкил ва баргузор карда шудаанд. аз ҳамин соли 2022 аз курси кӯтоҳмуддат дар умум 2770 нафар омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии вилоят аз курси кӯтоҳмуддат гузаштанд ва дорои сертификат гаштанд оид ба истифодабарии таҷҳизотҳои техникӣ муосир. Яъне худи омӯзгорон ҳам аллакай омода шуда истоданд. мо пай дар пай омода карда истодем. Мо наметавонем дар як муддат ҳамаро омӯзонем. Мо барои ҳамин дар курсҳои кӯтоҳмуддат дар таътилҳои тобистона, тирамоҳина, зимистона мо пай дар пай ташкил кардагем. фаҳмо. муаллимоҳои азиз, дар мавриди ҳамин гузариш ба китобҳои электронӣ хуб шояд ин ё он масъала ё мушкилоти ҳамин раванди таълим бартараф шуданаш мумкин аст ба андешаи шумо? Шумо бевосита бо худи талабаҳо сару кор мегиред, кор мекунед. Масалан инҷо гуфтем ки шояд ҳамин мушкилоти нарасидани китобҳои дарсиро воқеан ҳам ҳамин синфҳои электронӣ ё китобхонаи электронӣ гуфта истодем ё ин ки истифода аз китобҳои электронӣ ояндаи наздик ман албатта дар назар дорам бартараф карданаш мумкин аст. марҳамат, боз кадом ҳамин мушкилоти раванди таълимро бартараф карда метавонад? шароит дар кор аст. чӣ хел шароит? масалан ҳозир ҳами бачаҳо ҳами мисол якта синф фарз кардем, агар 25 нафар бошад 25 нафар агар дарод вай навбат пойда нашакор, мисол 4 компютер агар фарз кардем шинад дигар синф инҷо мемонад. дар мактаби шумо синфхонаи электронӣ ҳаст? ҳаст. монда фақат 4 компютер мо ҳаст. китобҳои электронӣ ҳами синфҳо фанҳо ҳаст. китобҳои дарсӣ ки мактаби мо таъмин аст 100%. фақат ба ғайр аз якта китоби технологияи иттилоотӣ синфи 9 ки вай ҳоло нашр нашудааст. ҳама истифода мебарад. мана хонандаҳо нашр нашудааст, лекин дар барномаи таълимӣ ҳаст. не, ҳамон муаллими информатика намераса гирифта истода истифода мебаранд. баъзан бачаҳо ҳам омада ба флешка оварда истода агар хонашонанда компютер бошад гирифта истифода бурда метавонанд. китоб ин асос аст. ҳамин китобҳои коғазӣ бештар ба манфиат
нархоташ баланд нисбати аними китобҳои электронӣ барои он ки дар вақти хонанда хондан бештар майнаш ба китоб бештар тезтар медарод мавзӯъ нисбати аними китобҳои электронӣ барои он ки вай компютер кишидан аллакай ба назарам ҳушаш ҳамин китоба намешавад таваҷҷӯҳи вай кам шояд шумо чандон ҷонибдорӣ намекунед ҳамин андешаи ман масалан гузариш ба китоби лекин барои электронӣ ин вақт дар кор аст барои ин ки бачаҳои мо одат кунондаро дар кор аст ҳама барои ин тайёр шуданаш дар кор барои ин баъзи модди техникии мактабҳои пурқувват каранда кор аст ки дастрасӣ агар ба шарте ки мешавад ки агар дастрасӣ ҳар як хонанда шавад агар масалан лекин шароит ҳамин хел мешавад ки оилаҳое ҳаст ки компютер надорад ва ҳо чӣ хел мехонад инам якта муаммо мешавад ва арзиши китоби электронӣ ҳам кам нест электронӣ ҳам ҳамин хел мешавад ва шояд таъмин намудани хуб фарзанд боз ба дӯши волидайн ман бештар акун ман ба маъқулаш ин китобҳои коғазӣ ки ба ҳама дастрас аст агар ҳамон хонандаҳо аз рӯи ҳамон дарсошона тайёр кунанд ҳам нисбати вайҳо осонтараш бинобар ҳамин хай вайҳо шавқу завқ доранд албатта китобҳои электронӣ истифода мебаранд на ҳама вақт дар майни онҳо тез сабт намешавад дарро аз хотир мебароранд бачаҳо ба фикри ман мо омӯзгор ҳастем бояд ки ҳамеша ҷустуҷӯ намоем дар такоппу дар ҷустуҷӯ бошем ман ки худ иштирокчии озмуни фуруғи субҳи доноии даври ҷумҳуриявӣ мебошам дар китобхонаи миллӣ тариқи электронӣ аъзо мебошам китобҳои барои худам лозимаро аз он ҷо дастрас карда метавонам лекин на ҳама падар модар бо шабакаҳои интернетӣ дастрасӣ пайдо карда метавонад на ҳама падару модар аз китобҳои электронӣ истифода бурда метавонад мо аз вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон хоҳиш мекунем аввал ки ҳамин синфхонаҳо бо тахтаи электронӣ муҷаҳҳаз карда шаванд хонанда бояд ки аввал тариқи истифодаи тахтаи электронӣ ёд гирад зина ин чиз боз аз байн меравад меомӯзанд хонандаҳо ба фикри ман метавонанд мувофиқи барнома аз китобҳои электронӣ низ истифода баранд чӣ хеле ки муаллима қайд намуданд кӯдаки хурдсол фикру зикраш барои мисол ҳамон алифбо ё китобҳои бадеие ки ҳозир аз тарафи вазорат чоп шуда истоданд китобҳои ранга китобҳои бадеӣ бисёр хуб чоп шудагӣ хонандаҳои мо барои мисол хонандаҳои синфҳои ибтидоӣ ба ин китобҳои бадеӣ ранга расмдор таваҷҷӯҳи бештар доранд мо ки омӯзгор ҳастем хонандагони мо бисёртар ҷалб мекунем ки китоб хонанд синфи 1-4 ба фикрам бештар аз ҳамин китобҳои коғазӣ истифода бурда метавонанд китобҳои дарсия дар ҳақиқат дар баъзе мактабҳо нашр кам ба хонандаҳо китоб намерасад китобҳои дарсия мувофиқи ҳамон шумории хонанда ҷобаҷо намоянд як лаҳзаи реклама ба дигар шабака пайваст нашавед ҳамагӣ чанд дақиқа ва мо боз ба суҳбати студия бармегардем бо мо бимонед ин токшоуи печтоби замон аст ва мавзӯи имрӯзаи мо планшет ё худ китобҳои электронӣ ба ҷои китобҳои коғазӣ ва мо суҳбатро идома медиҳем китобҳои электронӣ буданаш дар ҳамаи синфхонаҳо дар ҳамаи китобхонаҳои муассисаҳо буданаш шарт ва зарур аммо китобҳои коғазиро мо аз байн бурда наметавонем хонандаро мо бо сумкаешу бо китобҳояш мешиносему дар омадгоҳи мактаб қабул мекунем аммо китобхонаҳои электронӣ ҳатман бояд ки бо китобҳои электронӣ ҳамаи мактабҳо ҳамаи китобхонаҳо муҷаҳҳаз гардонида шавад ман худ ки китобдор ҳастам таи 6 сол боз бо ҳамин китоб сару кор дорам китобҳои дарсӣ мерасад мактаби мо 98% бо китобҳои дарсӣ таъмин шудаанд то имрӯз 2% ҳамон китоби забон адабиёти синфи 6 мебошад ки ба мо аз ҳисобе ки хонандагон зиёд ҳастанд ба мо 75 адади китоб ворид шуда бошад агар хонандаҳои мо 100 адади шудагӣ 90 адади шудагӣ ҳамон ба камтар мо ҳамин 2% камбудии мо аз ҳамин норасогӣ ва ин камбудиро чӣ хел ҳал карда истодаед мо ин камбудиро бо падару модарон корбарӣ карда истодаем
و شرایطش بودگی و خریداری کرده ایستاده. ما باز به شعبه معارف درخواست داده ایستاده. در مدت همین 6 سال کاری هم خیلی نارساگی ها بود. وقتی من کار رو قبول کردم 12,000 وای بود کتاب نارساگی بود. در همین 6 سال همش برطرف شد. ما از همه کتاب‌ها حتی از شماره خوانندگان ما زیاد کتاب در خزینه ما نگهداری شده ایستاده است. تنها همین 2 کتاب ما کم نمیرسد. 2% کتاب ما به خوانندگان نمیرسد. نه که از شما درخواست دادگی هسته؟ درخواست دادگی هستیم ما. خب نه که در بین بردن کتاب‌های کاغذی به من زید هستن و کتاب بچه وقتی که میخواند وقتی که میخوانیم کتاب رو و الکی ذهن ما به جا میشود. و یک بار اگر پلنشه دادیم کامپیوتر می‌خواد در بعضی خانه‌ها 4 نفر فرزندش مکتب می‌خواند. ما 4 و 4 تا کامپیوتر یا 4 تا پلنشه تامین کرده نمی‌توانیم. این برای پدر و مادران هم بسیار وزنی می‌آورد. فهمان تشکر سلامت باشید. باز که اندیشه خود را میگوید وابسته به موضوع امروز. نگاه کنید امروز اکثریت آموزگارانی که اینجا در برنامه ما اشتراک می‌کنند این مشکلات را یک اندازه خب یک فایز معینی کم تصدیق می‌کنند اما در مجموع پرابلم نیست گفته ایستادن. اما اون نفرانی که در بیرون ما پرسش گذرانیدیم و خب روبرو شدیم و خب مشاهده کردیم واقعا هم از موجود بودن همین پرابلم یعنی نارسایی کتاب‌های درسی حرف زده ایستادن. حتی اون راننده تاکسی که 3 نفر گفت فرزندش همگی بین آنها 3 سالی فرقیت است و برادری کلانی ختم کرده است و برادری خردی که همگی 3 سال فرقیت دارد از کتاب‌های درسی که برادرش خریده است از آن استفاده کرده نمیتواند برای آن که با برنامه تعلیمی موافق نیست. اینجا گفته ایستادیم که در 5 سال یک مرتبه کتاب نو چاپ می شود. اینجا بسیار یک معماهای عجایب بسیار هم هست. بنابر همین یکی از راه‌های شاید حل همین پرابلمی که امروز در سمت ساحه معارف هست یعنی نرسیدن کتاب‌های درسی گفته استادیم شاید در همین جاری نمودن کتاب‌های الکترونی باشد و بازم اینجا خود آموزگاران آنهایی که به واسطه با نسل نورس کار میکنند الحال آماده نیستند که این چیز را هضم کنند یا خود قبول کنند. گفته استادید که کتاب کاغذی بهتر است و چندان جانبداری هم نکرده ایستادید. پس وقتی که مشکلات هست ما از آن سخن نمی کنیم. به هر حال شما با این مشکلی خود تنها به تنها میمانید و تاثیر آن باز به همین دانش و سواد و معرفت نوکی فرزندان ما میرسد. البته پس راه حل مسئله رو در چی میبینید؟ ما از پلانشت یا خود کتاب‌های الکترونی استفاده کنیم یا اینکه باز هم وقت لازم است هم قدم زمان شویم یا اینکه باز هم همون کتاب‌های کاغذی رو بهتر میدونید و برای اون که واقعا هم تمام خوانندگان با کتاب تامین باشند و اون کتابی که مثلا در کتابخانه مکتب نیست و عیناً همون کتاب لازمه رو رفته از نقطه‌های کتاب فروشی پدر و مادر میخرد اینش باز یک معمای عجایب دیگر است. شما چه خیلی پیشنهاد دارید برای اون که واقعا با همین پرابلمی نرسیدن کتاب‌های درسی روبرو نشوید؟ چه خیلی پیشنهاد دارید مرحمت معلم‌های عزیز؟ نه برنامه جنبست میکنیم. خب امروز با شما صحبت میکنیم به فکرم تنها که امروز برنامه به فکرم سمت ما بسیارتر تعلق دارد. من یک 2-3 چیز را از گفتهای آموزگاران همی عزیز به خود قید کرده موندم. در اینجا گفته شدن که باید به هر یک خواننده کامپیوتر راست بیاید یا که گفتن که در بسیاری عائله ها شرایطی خریدن یا تجهیزات ندارن یا که اینترنت رو استفاده برده نمیتونن. من برای همین 2-3 چیز رو قید کرده هستم که استاد گفتن نرخش 2000 سوم گفتن در آنجا هست نرخش هم 200 سوم هست 300 سوم هست که مجموعش سالی کمتر هست برای کتاب‌های لازمی خود رو جای دادن. و با یک چیز رو قید کردم که میگوین که پدر و مادران از اینترنت بسیاری پدر و مادران از اینترنت استفاده برده. این اکون فکری خودم این خطاب به فکری من برای اون که در هر یک خاندان حاضر تلفن های موبیلی دارن از وایبر، واتساپ، تلگرام، اینستاگرام واسه استفاده میبرن. هر روز هر ساعت استفاده میبرن. برای چی نمیتونن که 1 ساعت اقلا تلفنی خود رو یا اینکه یگان همون تجهیزاتی که دارن با فرزندای خودشون سپرن یا که با سامانه های یگان لازمه در آینده گوین که بچه‌ام بیا یعنی کتاب الکترونی من گرفتم از مکتب تلفنم گرفتم همین تلفنم گیر خوند. برای چی همین چیز رو نمیکنن؟ این یک طرف دیگر اوید به هر یک کامپیوتر به هر یک خواننده راست اومدنش. من خیلی که قید کردم در سرشوی برنامه ما پای در پای همین مشکلات رو برطرف کرده استادیم. حاضر هست برنامه
давлати амалӣ намудани технологияи иттилоотӣ, яъне ба 2 нафар хонанда 1 адад компютер рост меояд. дар оянда ҳамин хел барнома мешавад ки бояд ба 1 адад хонанда компютер як адад یعنی امروز ما میخواهیم نمیخواهیم در آینده واقعا هم میگذاریم با همین کتابخانه یا کتاب‌های الکترونیک. منظور ما نیست این است که امروز مثلا طلبه با بهانه کتابم نیست از تحصیل یا از همون تعلیم یا از همون برنامه درسی دور ماند. منظور ما این است که وی حتما باید جلب شود با مثلا راه کتاب‌های مثلا چه کاغذی چه الکترونی، حتما وی باید همین درس خواند، آموزد و پیش رود. واقعا مثلا خود شما فرزند دارید به فکرم، البته اگر در مکتب میانه تحصیل میکرده باشد تا کدام اندازه با کتاب‌های درسی تامین است استاد، و یا شما همچون متخصص برای آنها راه‌های آلترناتیو جستجو میکنید، یعنی همون کتاب‌های الکترونی یا استفاده از دیگر مثلا واسطه‌های منبع‌هایی که شاید هم واقعا هم الکترونی است برای آنکه واقعا فرزند شما رشد کنند. فرزندای من با کتاب‌ها پر تامین، قسمش از مکتب گرفتگی مواد و اگر که یگان فنش نباشد از مغازه اون کتاب خریداری نمودگی این چیز به یگان معما نیست، لیکن برای استفاده بری کتاب‌های الکترونی عموما جستجوی نمودنی یگان ادبیاتی لازمه از اینترنت پر شرایط فراهم آورده شده است، زیرا که من خودم در همین خیلی اویل کلان شدگی بودم که برای دانش آموختن و علم کردن تمام شرایط ها فراهم آورده میشد نسبت به نظر به تلفنی نو خریدن یا یک چیزی وای برای کتاب و درس های علاوگی عموما این سمت بیشتر اهمیت میدادن و من هم خیلی عادتاً پر شرایط فراهم میکنم. بگذار که تلفنی نوترین داشته نباشد لیکن برای کتاب یا که درس علاوگی وای من پر شرایط میکنم و برای گرفتن معلومات همه شرایط کرده ماندگی که برای از شبکه‌های اینترنتی وسیع استفاده برن، از کتابخانه‌های الکترونیکی من خودم اعضا هستم، از اونجا توسط پروفیل من و استفاده میبرن، زیرکشی میکنن، سکچ میکنن. پیشنهاد باشد وابسته به موضوع امروز میشنویم. همون اعتراضی که راننده تاکسی به ما پیشنهاد نمودید از رکلام، ما همون به سال روشنی انداختنی میخواهم. مثلا کتابی که سال 2018 نشر شده است، این فرزند اولینش به خریداری کرده است. فرزند دومش همون کتاب در سال 2022 نشر شده است و خواننده همون به موافقت کرده است. اکنون اینجا یک نوزو کرشمه فرزنده نظر به گرفته می شود. شما با این راننده شناس هستید؟ نه. این اندیشه شما. مثلا اکنون مثلا فرزند میگوید که نه این کتاب ما به توغری نمی بیاد. چونکه کم و بیش فرق میکند. درونی کتاب کم موضوع ها فرق میکند. این به من میخواستم که پدر و مادر بیشتر رابطه زیچ با کتابخانه مکتب و با رهبری صنف با معلمان فنی، آموزگاران فنی بسیارتر رابطه پیدا کنند اگر حل و فصلش یافت میشود. این اندیشه شما. تشکر، سلامت باشید. مرحمت. من درباره کتاب‌های الکترونیکی گفتم که کتاب‌های کاغذی مهم از کتاب‌های کاغذی استفاده بردگی دانش انداختگی حاضر همزمان شده، هم قدم زمان شده از کتاب‌های الکترونیکی استفاده برانگر نقض میشد. اگر وای مثلا کتاب‌های فقط الکترونیکی باشد، پلانشت نه، مثلا تلفن نه گفتم، چون که وای به ثبت میشد همه موضوع‌ها کتاب‌ها بچه فقط وای به کتابش میبیند، متنش مثالش مشقش میبیند، چیزای نادکاری در این کتاب دیده نمیشود. برای همین اگر کتاب نرسد، کتاب کاغذی، کتاب‌های الکترونیکی باشند من طرفدار. تشکر، سلامت باشید. باز کی فکر خود رو میگوید؟ برای همقدمی زمان شدن ما هم من فکر میکنم که هم از پلانشت، هم از کتاب‌های الکترونی و هم از کتاب‌های ورقی چیکار کنیم؟ کاربری کنیم. هر دوش استفاده بریم اگر خوب میشود. فکری من همین. سلامت باشید. تشکر فرمایید. تشکر، سلامت باشید. خب در فرجام برنامه مرحمت استادان عزیز وابسته به موضوع امروزه، خب در مورد حل اون معمایی که کم و بیش امروز در ساحه معارف در مورد تامینات با کتاب درسی موافقت کردنی اون با برنامه تعلیمی به میان آمده است. من اینجا ملایم تر سفته تر کرده گفته ایستاده ایم. خب برای حل اون باز کدام راههایی برآمد از همین معما رو پیشنهاد کردم ممکن و برنامه رو خلاصه و جمع بس میکنیم.
аз шумо чихеле ки муаллима қайд кардан манам ҳамин чизро қайд кардем ки бояд падару модарон бо шӯъбаи маориф ва китобдорон алоқамандӣ зич пайдо намоянд барои беҳтар намудани омӯзиши фарзандонашон, яъне ки дастрас намудани китобҳо ба фарзандонашон. Ва аз фурсат ҳамон истифода бурда ман бо як қайд кардем ки бояд падару модарон бо марказҳои бисёри падару модарон намедонанд ки маркази технологияи информатсионӣ ҳаст дар ҳамон шаҳру ноҳияи худашон. Ман ҳамон чизро қайд кардем барои чӣ намедонанд? Барои он ки худашон онҳоро огоҳ кардагӣ не маълумотнок кардагӣ. Барои ҳамин ман аз фурсат истифода бурда ба падару модарон ҳамин чизро расондем ки дар ҳар як шаҳру ноҳияҳо марказҳои технологияи информатсионӣ фаъолият мебарад назди шӯъбаи маориф. дар он ҷо чихеле ки муаллима қайд карда ман ҳама чизро дар инҷо қайд карда истодем падару модароне ки шароитошон нест, яъне ҳаст чунин оилаҳое ки шароитошон нест, таҷҳизотҳои техникӣ надоранд, дастрасӣ ба интернет надоранд. Ман намегӯям ки ҳама дастрасӣ ба интернет дорад. Дар марказҳои технологияи информатсионӣ ройгон дарсҳои омӯзиши компютер ташкил карда шудааст, китобхонаи электронӣ дорад, ё ин ки агар хоҳанд ки ягон адад китобҳои электронӣ ба онҳо лозим бошад метавонанд аз он ҷо дастрасӣ намоянд китобҳои электрониро. ҳама намуди хизматрасониҳои маркази технологияи информатсионӣ ройгон мебошад. Дар ин ҷо чунки мо аз рӯи низомнома кор мекунем, аз рӯи барномаи давлатӣ кор мекунем, назорат мебарем аз болои барномаи давлатӣ ва назорат мебарем аз болои сифати таълими фанни технологии иттилоот. яъне аз ин муаммои калон сохтан лозим нест, танҳо огоҳ будан лозим. Фаҳмо ташаккур. муаллима марҳамат, шумо чӣ пешниҳод доред? риёсати маорифи вилоят низ дар ҳамкорӣ бо риёсати шӯъбаи маорифи шаҳру ноҳияҳо кӯшиш ба харҷ медиҳад ки хонандагони муассисаҳои таълимии шаҳру ноҳияҳои вилоят бо китобҳои дарсӣ чӣ электронӣ ва чӣ саҳифагӣ бошанд таъмин бошанд ва мо кӯшиш ба харҷ медиҳем ки дар ҳамкорӣ бо вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон маркази таҳия нашр ва муомилотҳои китобҳои дарсӣ ва илмӣ методӣ назди вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон хонандагонро бо китобҳои дарсӣ таъмин намоем ва ман боварӣ комил дорам ки солҳои наздик ин муаммоҳо ҳалли худро меёбанд. бошад, ташаккур, саломат бошед. хуб, марҳамат, таҳлилу хулосаю умуман ҳамин ҷанбасти шумо аз мавзӯи барномаи имрӯза мо метавонистем ки ҳамин барои хонандагон ба пуррагӣ ҳамин китобҳоро ройгон тақсим кунем. шояд он вақт ҳам ҳамин проблемаи норасоӣ бардошта шуданаш мумкин буд. ҳозир умуман дастрасӣ ба китобҳо ҳаст, ба таври электронӣ васеътар ҳасту ба таври қоғозиш камтар маҳдудият дорад. лекин ба фикри шахси ман он касе ки ба таври электронӣ ҳам маҳдудтар ҳоло ҳозир худи китобҳо ягон муаммо нест. рафта зеркашӣ карда мешавад, ба флешка запис карда гирифта мешавад, ба телефони мобилии худ сабт карда метавонад, хонанда ба истифода бурда метавонад, аз шабакаҳои интернети васеъ истифода бурда худи падару модар волидайн ҳамна зеркашӣ карда ба ноутбук ё ин ки ба телевизор ё дигар гаджете ки ҳаст ҳамроҳ карда барои фарзандаш шароит фароҳам карда метавонад. ба фикри шахси ман ягон муаммои калон нест, зеро ки назар ба дигар чизое ки имрӯз хароҷотое ки волидайн мекунанд, чӣ барои донишҷӯ, чӣ барои мактабхона, ҳар хел телефонҳои гаронбаҳо харида метавонад, вай назди ин ба бештар аҳамият додан ба китоб хубтару беҳтар мешуд ва имрӯз шароит пурра фароҳам овардагӣ ман аз гуфти муаллимам шароитҳои васеъ фароҳам оварда шудааст, чӣ дар донишгоҳ, чӣ дар мактабҳои миёна. фақат ки падару модари умуман волидайни ҳамон бачаҳо диққати дуруст ҷалб кунанд, ҳамин чизбаю дастрас кунанд, чӣ ба таври коғазӣ бошад, чӣ ба шакли электронӣ бошад. муҳимаш он ки ӯ дастрасӣ дошта бошад. ташаккур. китоби дарсӣ дар мактабҳои миёна аз ҳама лавозимоти муҳим аст. дар асри 21 китобҳои дарсии электронӣ ҷои китобҳои коғазиро гирифта истодааст. китоби электронӣ интихоби хонандаи муосир мебошад. коршиносони ҷаҳонӣ бар он назаранд ки китоби электронӣ на танҳо дастрасии пурраро ба таълим таъмин мекунад, балки дар навбати аввал барои омӯзгор ва хонанда аёнияти хеле қулай ҳам ба ҳисоб меравад. то куҷо ин техникаи муосири таълим ба раванди таҳсил дар мактабҳои мо мувофиқ ва мутобиқ шуданаш мумкин, инро вақт нишон медиҳад. меҳмонони азиз, барои иштирокатон дар ин барнома сипос. то барномаи дигар дар паноҳи худо бошед. хайр.